Difu manja kacheling atowar pi 5 mile towar ari along bus terminus ki kim kirang Japan Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen anujok kisong. Karbi Anglong Autonomous Council ye matum Assam PHA Minister Phan Guwahati along kachitongda. Dilay naka checking along leaning koira isi ganja kinebdun long. Kardom, Karbi prime time along pen leader Singja indicator pin non bir tang ton pen arjuik tha. Difu rong supia hithi kapache jang japan Difu manja kacheling atwar pi 5 mile recreation park adung along bus terminus mate bus kapasang adim kikim kirang japan Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram rong hangari ding pen pini anujok sompon tanglo. City Infrastructure Development Fund pen kapanong pon sika kuti krihini atangka pen bus terminus mate bus kapasang jadim kikim kirang kapang chingarni Karbi Anglong Autonomous Council CEN Tuliram rong hangariding pen si anujok sompondo laso ajai meglong MLA Bia Singing Leng Karbi Anglong Autonomous Council ye matum Amar Singh Kisu Roton Teron Engineer Nipu Chandra Datta Lapen Ward Commissioner tu Chitongdu Bida Singh Leng akahai Lapen EM Roton Teron akahai Lapen Amar Singh Kisu akahai Laki CRDF scheme, lapen kedak bus terminal, lapen truck terminal, lapen ke ako ladak market complex, lapen ke Difu river beautification pen cenglok, lahai gute scheme pangrumpet penando, laso scheme bangke pinidak pen ke anujok ke som, iglo lasi bida single ke hai pen nili bang pen lapen ia makai tuman se anujok ke so anso se akam petang daprangi lapen ke akam ka pithirji lapen akam ka pemesan ji aphan si pini la sedaka anujok ke som lapen nam phana hirju me cho dake 2010 net 14 12 no 12 crores atangka dake kuti krehini atangka da tel scheme bangke G plus minister hala himto bisa sarma lake anujok hala bangke foundation stun le pula hai non itu bangke lake bhumi anujok ke som bang anujok som mane ala ansu se kapi thirji phan ka petang da prang ye phan ke message ji phan Karbi Anglong Autonomous Council ye matum jakhong kri siarni Guwahati palidamsi PHA Minister Ranjit Kumar Das aphan chitongdam pusi birta longdo Karbi Anglong along kijonalang kadure apathak Assam PHA Minister Ranjit Kumar Das aphan kapachini aphan jakhong kri siarni Karbi Anglong Autonomous Council PHA Saika Mayem Prodip Rongpi Lun Singh Teron Deputy Chairman Rite Singh Hi Lapen PHA Engineer tum chitongda Minister aphan kachitongda mohut PHA EM Prodip Rongpi pen pinporolo ipak pajersi kerap kilong ji aphan kihang pado Dilay naka checking kiperu ponalong jakhong ni phai kri siarni ihum AS01CC 6503 Dimapur pen Guwahati kida matrakalong pen leaning koira isia ganja kilongdo Dilay police pen kapachini pona tenki truck kate warabang Khulsulandra Kumar Bihar sor pusi pakthek pon হয় আমি একটা মানে স্পেসিফিক ইনফরমেশনৰ ভিত্তিত ইয়াত নাকা লিড কৰা হৈছিল আমাৰ এই নাকা চেকিং টিমত সদস্যসকল আছিল তেওঁলোকে মানে নাকা চেকিং কৰি পেলাই এখন ট্ৰাকখনৰ নাম্বাৰ হৈছে A01CC6503 চালকজনৰ নাম হৈছে কুশলেন্দ্ৰ কুমাৰ তেওঁ বিহাৰৰ তেওঁ ডিমাপুৰৰ পৰা 21 কেজি গাঞ্জা তেওঁ সিটৰ তলত খুব কৌশলেৰে লুকুৱাই আনিছিল আৰু তেওঁ ডিমাপুৰলৈ লৈ গৈ আছিল স্যার এনে কিমান কেজি মান হ'ব ড্ৰাগছ 21 কেজি 21 কেজি দুটা পেকেট বজাৰ মূল্য লক্ষাধিক টকা হ'ব একজেক্টলি ক'ব পৰা নাই এতিয়া লক্ষাধিক টকা মূল্য হ'ব আপোনালোকৰ এই অভিযানত কোনে আপোনাক সহায় কৰিছিল স্যাৰ আমাৰ ষ্টাফ আছে আমাৰ গৃহৰক্ষী মাইচিং টকবি আমাৰ বাকীসকলে ষ্টাফ আপোনালোকে দেখিছে তেওঁলোক আছে যোৱাকালিও আপোনালোকে জানে যোৱাকালিও আমাৰ এইটো মানে ভাল সাফল্য কিয়নো 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি দুটা এনেকুৱা ড্ৰাগছৰ আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কালি 4 কেজি কানি যিটো অপিয়াম বুলি কয় 4 কেজি কানি আৰু এজন মণিপুৰৰ পৰা নি আছিলে গুৱাহাটীলৈ তেখেতক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছো আফলাম খান বুলি এজন আৰু আজি কুশলেন্দ্ৰ কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুজন ব্যক্তি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 24 ঘণ্টা দুটা মানে ধৰা হৈছে Truck katiwara bang pen kachithan pona tengpuloti Dimapur pen Guwahati ansi alanglephan lasoa ganja kepi pontoi pusi Khulsulandra Kumar pen chithan po कहाँ से आया बिहार से और ये सामान तो कहाँ से लेके आया तो हमको मारा मेरे गाड़ी में खाली बोला गुवाहाटी छोड़ने के लिए हम गाड़ी गुवाहाटी लेके जा रहे थे
तुमको मालूम नहीं, तुम लेके आया, तुमको मालूम क्या? हम कैसे बिहार होता से आया घर से ना, हमको मतलब दीमापुर में बैठा था, हमको बोला कि गुवाहाटी की गाड़ी छोड़ दो। है? हाँ, ये किसका सामान है? तो और तुम्हारा हमको नाम? मालूम कुछ भी नहीं है। तुम्हारा नाम सुरेंद्र कुमार क्या? शैलेंद्र कुमार जी। हाँ। Non malom so por phan berta mong ton pansana. Archa Coaching Institute Difu Karbi Anglong for student preparing for AEE, JEE, CEE, TET and other competitive exams. Archa Coaching Institute offer courses of 45 days crash course for medical entrance exam, 90 days crash course for medical entrance exam, 45 days crash course for engineering entrance exam, 90 days crash course for engineering entrance exam and 4-month course for TET exam. Also our facilities, air-conditioned classroom, smart class, sufficient and highly recommended study materials, free t-shirt and student bag. Hurry at a hometown. For more information, call 700-2781-425/700-2283-004 or call 700-2322-482. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Choral hoy pokchokor jinjin ta nangna. Igar koy bong manai wangsarak thane pokchokor ong. Ko pipono bong. Pipolote. Igar koy ni pokchokor elo timen men do nang nam bidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkir la po bunan ke. Dam lang lang no hi kilong beng puji mini. Pokchokor do wai nang pidun tha. Lada ke tok 24/7 open pu. Zero anteng puluman. Nangli tum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nili tum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu pon lo. Lahen lo Alon Medical Store Icheng si Karbiang Bongpen kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kelong le adawai nangli order tikang lote prapjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nangli tumtame humring non. Anso se kachini jiaphan aber kipia number along humring tame. Dihin mopi pudot bertalamang thulo. Nijang Karbi Anglong Lakha Sirkep Amring MSC constituency ki parlo Watior arong arad phan arjiding kluipen towar kacheling kisung pen kepe jok ponapot halada karong arad tumpen MP mate EM Horen Singh be aphan ningkang samalam thi chipakla MP Horen Singh be pen Watior arong arad phan arjiding kluipen kacheling towar kaheno pen kisung kachetong nang akisik sak mate ki pholam thi chichar donsi tongsikot pen Karbi Anglong Autonomous Council hin pen towar kasalok pipona jok rong arad tum MP aphan ningkang samlapen kachoro alam thi chipakla lapen labangso towar kasilam pon contractor Romesh Sasitami Amina Ali aphan matha dam dipin pen mesen pen towar selam pondo pusi rong arad tum pen lam thi chipaklang lapen alang lipanta choro por non pini pinap ke mesena contractor long thai be puchithan jo abut apor si bangso contractor phan rongara tum churu thurin pen ke mesena munit perke long dolang palam si klanglo हुआ है। इससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। बहुत बढ़िया काम हुआ है और हम लोग अपने समाज की तरफ से सभी लोग की तरफ से माननीय हरेंद्र सिंह बे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जो इतने भीतरी गांव में उनका दृष्टि पड़ा और इतना खराब रास्ता था। हम लोग काफी मैंने इस रास्ते को लेके काफी मुसीबत झेल रहे थे, लेकिन जो रास्ता हुआ है हम लोग बहुत खुशी हैं, बहुत संतुष्ट है और बहुत रास्ता बाकी रह गया है। आप अभी बगल में ये तीनाली है, मेन रोड PWD है, ये भी आप लोग के माध्यम से हम लोग के तरफ से यही कहना रहेगा कि जो भी रास्ता और बचा हुआ है वो भी माने काम करवाने का कोशिश करें। और जो रमेश प्रसाद साहू जो कॉन्ट्रैक्टर है इन्होंने अच्छा काम किया है, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलना चाहिए। हम लोग इनसे बहुत संतुष्ट हैं। हमारे हरेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि ये बरसात के आने वाले बरसात के समय में जो हरेंद्र सर ने जो हमारे वाटी जो की इतनी रास्ता का बुरा हालत था उस पर अपनी नजर को बनाया
और हमें एक जो सौगात के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर जो हमें उन्होंने रास्ता दिया। और रमेश साहू जो काम किए हैं वो उनके काम से भी बहुत संतुष्ट सारे लोग हैं। आपने पहले भी सुना, मुझे ज्यादा उनके लिए कुछ नहीं कहना है। इस जो ये सरकार की तरफ से जो रास्ता मिला है सर, वो गिफ्ट के तौर पर हमारे सभी यहाँ के लोगों को जो मिला है, ये हम सभी लोग बहुत प्रफुल्लित हैं। और मैं इस पर एक चीज मैं रीना बाइदो को बोलूंगा कि उन्होंने जो सपोर्ट किया रमेश साहू को, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे वाटी जोड़ के रास्ता पर उन्होंने रमेश साहू को जो दिया, उन्होंने जो उनको सपोर्ट किया। Nijang Karbi anglong kolonga LP school along lo charlia somar tumpan midday meal asang lapen dali hei huikiro. MDM asang kidamtang aru wo sik lapen jakhong chiklo aparman nanglilo sitame COVID-19 pen lockdown ki pido kogajok lo charli amung maratoma phan anarlo por an ki pi ponlong lidera jok kolonga LP school than bangatum lo charli amung maratom phan school la hemalong arni lapen apor hotsi COVID-19 protocol tengpen sang dali ingti lapen soyabin hei hui bangser kep kepra troxia so maratum aphan kiron pachitang pon MDM kiron asai long thanbang ke haipi basanting lengpi thanbang atum mon prasad upadhyay birentimong lapen dominic ingleng atum chirap chitodo sekep ating partner stumi tung sumatung han sang kiron alona chatong theko nilin pe suri suri kardo ini tuma skolamen ke kolonga LP school itu nile tum dunia kan ke sumatung han sang SSB gitu na pathai la so sang MDM sang kiron kon kabachatan kon pagi somar la pen kya pia foto dan hantan tum phala sitame kiwang ge mo bahani do sita kiwang se ko anglo adu ko ge 97 or somar do LKG pen class 5 an 97 student do la songbong pen api nang aku tu na dulu pada pen ko semua tu na dulu maka dulu langsung dong pen itu student kadang ko be total bangke 97 do la bangke LKG to class 5 asi 97 do la pen ke awas semua bang akan asang nang ke lewe ka bangke 49 student pasti asang bang class 1 pen class 3 enrollment an lo bang sitame non itum non ke do bom ke militum ke ron kono bangke class 1 kan class 5 anta militum 70 Karbi prime time ke lapan sikang ton paglang do me thagmi kurbang thu